Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Igisirikare cya Kongo cyatangaje ko Twahirwa turimo gusanya imihati y'amahoro yatangijwe n'amahanga ukora ibitero bishya ku bindiro by'ingabo muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. Mu itangazo umuvugizi w'ingabo za Kongo General Major Sylvain Kenga yavuze ko ibitero biheruka bya M23 byibasiye ibirindiro bya FARDC wari Karere muri Kivu y'Amajyaruguru no mu bice bya teritwari ya Rungu no mu misozi ya Minembwe muri teritwari ya Fizi aho ni muri Kivu y'Amajyepfo. Lieutenant Colonel Wiringo muvugira M23 yabwiye bisi ko bivugwa na FARDC ari ibinyoma. Yavuze ati buri wese ubunyangamugayo bwa muvuma yacu niho bakomeza kurasa ibisatsi ku birindiro byacu. Ibi bibaye nyuma y'uko kuwa gatandatu no ku cyumweru gishize impande zombi zasohoye amatangazo amenyesha guhagarika imirwano no kuva muri Karere centre kuri M23. Ibyo itakoze ivuga ko FARDC yanze kuhavana drone z'ibitero. Izi mpande zihanganye zari zateye iyo ntambwe nyuma y'iminsi 3 Perezida wa Kongo Tshisekedi na mugenzi w'u Rwanda Paul Kagame abahuriye Doha muri Qatar ndetse n'imiryango y'ibihugu by'akarere yongereye imbaraga mu muhate wo kugera ubwenge no gushaka umuti mu mahoro. Igisirikare cya Kongo cyatangaje ko ibitero bike bya M23 ku bindiro byabo bisenye iyo mihate ariko kugeza ubu gikomeje kurinda ibikorwa byo gutera kugira ngo bifashe M23 kuvana byihuse abarwanyi babo muri Karere nk'uko babivuze. Kuri uwa kane amezi abiri aruzuye M23 wayifashe umujyi wa Goma umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru aho nyuma yakomeje gufata na Bukavu umurwa mukuru wa Kivu y'Epfo. Ikibazo cy'intambara muri Kongo none kuwa kane niyo muri Amerika kirongera kwigaho mu kanama kanoni gashinzwe umutekano ku isi. Leta ya Kongo ruri n'ibihugu bimwe by'uburengerazuba bishinja u Rwanda gufasha M23 ibyo leta y'u Rwanda yakomeje guhakana. Muri ako kanama biteganyijwe ko umukuru wa MONUSCO Bintu Keita atanga raporo y'uko ibintu byifashe muri Burasirazuba bwa Kongo. Harumvwa kandi uruhande rw'u Rwanda ndetse na Angola iherutse guhagarika umurimo yari yashinjwe w'ubuhuza muri iki kibazo. Hagati aho ariko kandi isesengura ry'ibinyamakuru nka BBC ryagaragaje ko ibikorwa by'Ubushinwa byo kubaka inyungu nyinshi cyane z'ubucuruzi muri Afurika byerekejwe n'igenamigambi ririmo kwigengesera ryo kugaragaza ko nta ruhande bubogamiyeho, ariko intambara muri Burasirazuba bwa Kongo Kinshasa yatumye buhindura umuvuno muri iyo mikorere yabwo. U Rwanda rushinjwa kenshi na Kongo na n'ibihugu byinshi byo mu burengerazuba kwenyegeza imirwano muri kano karere gakungaye ku mabuye y'agaciro, ndetse Beijing ifitanye umubano hafi na Kongo n'u Rwanda nayo mu byumweru bya vuba bishize yongereye kubanenga u Rwanda. Ariko Beijing irimo kugerageza kudakoma rutendere kugira ngo umubano mwiza n'ibyo bihugu byombi, ari nako ikomeza ibikorwa byabo by'ubucuruzi kanagura amabuye y'agaciro y'ingenzi cyane. Mu gihe cy'imyaka ibarirwa muri za 40 Ubushinwa bwagiye bwigengesera ntibufata uruhande mu ntambara zo muri Afurika kugira ngo bwirinde guteza ibibazo bishobora kubangamira inyungu nyinshi z'ubucuruzi bwabwo. Kugeza ubu bwirinze kunenga leta zo muri Afurika gushyigikira abari mu ntambara. Urugero Ubushinwa nta byinshi rwavuze ku rukurikirane rw'amahirwe y'ubutegetsi mu karere ka Karere ko muri Afurika y'Uburengerazuba yabaye guhera muri 2020 uretse gushishikariza abategetsi kwita ku nyungu z'abaturage. Professor Twahirwa impuguke mu iterambere ry'umutekano bya Afurika wo mu kigo cy'ubushakashatsi ku masomo mpuzamahanga cy'Ishanghai Shanghai Institute for International Studies avuga ko hashize igihe kirekire Beijing ikurikiza igenamigambi yo kutivanga mu bibazo by'imbere by'ikindi gihugu. Ku bw'ibyo rero Ubushinwa ngo bwirinda gutanga ibitekerezo kuba umuti w'izo ntambara. Ibyo bukora gusa no gusaba ko ibikorwa bya diplomasi cyangwa se politiki by'imiryango mpuzamahanga nk'umuryango w'Abibumbye Loni cyangwa se umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Professor Zhu avuga ko amatangazo y'Ubushinwa ashobora kuba yaratewe na raporo z'inzobere za Loni zatanze ibimenyetso bihamya ku kibazo. Yongeraho ati ibi ni ibintu by'ibanze byemeranwaho na bose mu kanama k'umutekano ka Loni. Iki kibazo kimaze igihe kirekire bihagije ndetse buri wese mu mutima we azi ibyibanze ukuntu ibintu bimeze ntibigikenewe kubigira ibanga. Uko niko yavuze. Yaba ambasade y'Ubushinwa muri Loni cyangwa ambasade yabwo i London ntawashubije ku mpamvu Ubushinwa bwanenze u Rwanda, ariko akamaro k'ingenzi cyane ku Bushinwa ko kuba Kongo Kinshasa yaramamaye ko ikungaye ku mabuye y'agaciro gashobora kuba karabigizemo uruhare. Imirwano muri Burasirazuba bwa Kongo yibanze mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru n'Epfo zirimo ibirombe byinshi bya zahabu biyoborwa n'Abashinwa. Kugeza ubu ukuntu ibirombe byagizweho ingaruka y'imirwano ntibisobanutse. M23 yanafashe ubutaka burimo ibirombe bya koruta Ubushinwa butumiza hanze ku bwinshi buye agaciro rya tantalum rikoreshwa mu modoka no mu bikoresho bya elektronike byo mu buzima bwa buri munsi nka televiziyo na telefone zigendanwa rikurwa muri koruta, ndetse 40% bya koruta yose icuruzwa ku isi ivanwa muri Kongo Kinshasa. Ambasade y'u Rwanda Beijing yavuze ko umubano warwo n'Ubushinwa ukiri mwiza cyane kandi w'ingirakamaro, ndetse ko u Rwanda ruri kugira icyo ruvuga ku itangazo ry'Ubushinwa ku mirwano yo mu Burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Ambasaderi w'Ubushinwa muri Kongo Zhao Bin mu ntangiriro za Gashyantare umwaka yagiranye ibiganiro Perezida wa Sena ya Kongo Sama Rukonde, ariko byavugiye muri iyo nama ntibyatangajwe. Ibikorwa by'Ubushinwa byo mu rwego rw'ubukungu muri ibi bihugu byombi byashinze imizi cyane. Hombi biri muri gahunda y'Ubushinwa yitwa Belt and Road Initiative igamije kurushaho kwegereza Ubushinwa isi binyuze mu mishinga y'ishoramari n'ibikorwa remezo. Hari inzobere ariko kandi zibajije impamvu igisirikare cya Kongo kitabasha kurinda Uburasirazuba bw'iki gihugu
kuva muri Mutarama uyu mwaka iki gisirikare cyawe yari intambara ikomeye mbere y'umutwe wa M23 kuva intambara yakongera kubura 2021 M23 bigenzura ibice bitandukanye n'imijyi y'ingenzi burasirazuba bwa Kongo irimo Goma na Bukavu. Vuba kandi M23 yafashe umujyi wa Karere kure hashoboka mu burengerazuba uyu mutwe umaze kugera. Bisa n'ibitunguranye ko M23 inesha ku rugamba ingabo za leta mu gihe mu mibare ivuguza ingabo zikubye inshuro nyinshi umubare w'abarwanyi ba M23 mu gihe ingabo za leta zibarirwa mu bihumbi birenga 100. Loni ivuga ko abarwanyi ba M23 babarirwa mu bihumbi bikeya kongeraho ibihumbi hagati ya 3 na 4 ivuga ko bavuye mu Rwanda. Umubare nyawo w'abarwanyi ba M23 ntabwo uzwi neza. Hejuru y'ibyo hiyongeraho ko kuva 2023 igisirikare cya Kongo cyashoye magera kuri miliyoni 790 z'amadolari, menshi kurusha ikindi gihugu cyose muri Afurika muri iyi myaka. Abasesenguzi bati none kuki izo ngabo zatsinzwe bikomeye mu burasirazuba bw'igihugu. Inzobere zavuze ko igisirikare cya Kongo cyari gikomeye kandi cyubashywe nyuma y'ubwigenge mu myaka za 1960 na 70 mu gihe cy'ubutegetsi bwa Mobutu Sese Seko, ngo cyari igisirikare gikomeye ariko cyaje gucikamo ibice no gusenyuka. Nibivugwa na Muvemba Fezo Dizorere ukuriye Africa Program mu kigo cya Center for Strategic International Studies. Ati mu mpera z'ubutegetsi bwa Mobutu niyo igisirikare cyashengabaye, yubatse ingabo zimunire zifite ibikoresho bikomeye ariko ntiyita ku gisirikare cyose. Hejuru yo kubura ubushobozi, igisirikare cyahuye n'ikindi kibazo nyuma y'amasezerano y'amahoro atandukanye yo kurangiza intambara zo mu myaka za 90. Muri ayo masezerano harimo kwinjiza mu ngabo bahoze mu mitwe y'inyeshyamba. Bivuze ko kugeza hagati muri za 2 igisirikare cyari kigizwe n'abari mu cyama Mobutu n'abahoze ari inyeshyamba. Ati igikorwa cyo guhuza ingabo n'abahoze ari inyeshyamba ntabwo cyakozwe neza hose nk'uko Richard Moncrief wo mu kigo Crisis Group abivuga. Ati isukari ntivanze neza mu cyayi, bikomeza kuba gutyo. Nyuma y'izo ntambara twabonye igisirikare cy'igihugu kigizwe n'impande nyinshi zahoze zirwana, buri ruhande rufite intego zarwo, rimwe na rimwe zijyanye n'agace ruvamo. Ntibumva amategeko y'ubuyobozi bukuru bw'ingabo. Kunanirwa guhuza neza imitwe itandukanye y'inyeshyamba mu ngabo byatumye haba ibibazo mu kuzitegeka ndetse no kubura k'ubuyobozi bukuriye bw'ingabo. Muvemba Fezo Dizorere ati abanyekongo bashobora kurwana ariko barirutswa no kuyobora kujegajega. Amafaranga arasohoka ariko ntihagire ukurikirana uko yakoreshejwe. Dizorere avuga ko kwiba ibigenewe abasirikare na ruswa bituma kugeza n'ubu bigoye kumenya neza umubare w'abasirikare bose ba Kongo, kuko akenshi umubare ukabirizwa ku mpamvu z'inyungu no kubujya amafaranga zigenewe. Ati ni business nini itifuza ko waruza kuyigenzura. Richard Moncrief yongeraho ko ubuyobozi bubi mu ngabo butanga ishusho y'ubutegetsi bwa guverinoma nabwo buri mu kibazo nk'icyo. Ati ni ikibazo cy'ubutegetsi bwa politiki hamwe na ruswa ikabije. Ingabo ni ishusho ya sosiyete na politiki ziba zihagarariye. Moncrief avuga ko kubera ruswa amafaranga menshi ashyirwa mu gisirikare make cyane agera ku musirikare wo hasi, ko abasirikare bato bahembwa make cyane kandi imiryango yabo ntiyitabweho. Mu ntangiriro z'umwaka icukumura rya BBC ryasanze abacanshuro muri Romania basanzwe muri leta barwana ku ruhande rwa Kongo warehembwa gasaga $5,000 ku kwezi, ugereranije n'umusirikare muto wabwaga $100 ku kwezi. Rimwe na rimwe nayo ntamugereho. Mu kumenya intege nke z'igisirikare cyayo, leta ya Kongo yasabye ibihugu bitandukanye birimo n'ibituranyi kuza kugifasha kurwanya inyeshyamba mu burasirazuba. Ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba yese zoherejweyo, leta ikavuga ko zije kurwanya M23 ariko kuko kurwana bitari mu nshingano zazo, byatumye nyuma y'umwaka umwe Kinshasa itongera amasezerano yazo. Nyuma Malawi, Afurika y'Epfo na Tanzania zohereje ingabo mu butumwa bw'umuryango w'ibihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo SADC ndetse n'u Burundi. Izi ngabo zo zafashaga leta mu mirwano, ariko Dizorere avuga ko ubushake bw'izo ngabo z'amahanga bushingira ku bushake n'umuhate w'ubutegetsi bw'ibyo bihugu. Abacanshuro b'Iburayi nabo biyongereho bari bafite intwaro abasirikare ba Kongo basanzwe badakoresha. Abo basesenguza ariko bavuze ko bose batashoboye guhagarika gukomeza kwa M23 no gufata ibice bitandukanye mu gihe ingabo za leta zigaragaza intege nkeya. Abasenguzi bibaza M23 ifashwa n'ingabo z'u Rwanda ishobora gufata uko hangana. Moncrief afata ibyerekana gukomera kw'ingabo z'u Rwanda atari gusa mu buryo zubatse, ikinyabupfura, uko ziyoborwa, gutegura hamwe n'ubutasi, ahubwo no mu bikoresho. Gusa u Rwanda rwakunze kugaragaza kenshi ko nta musirikare warwo uri ku butaka bwa Kongo. Gusa nubwo M23 irimo kwihuta mu gufata ibice bitandukanye kubigumana no kubitegeka ngo ni ikindi kibazo. Imijyi bagenzura nka Bukavu na Goma igoye no kuba za banki zigifunze, bivuze ko ari ikibazo cy'amafaranga. Ibiciro by'ibicuruzwa by'ibanze n'ubugizi bwa nayo byarazamutse. Kubera izo mpamvu inzobere zavuze ko nubwo M23 yakomeza kuyigira imbere, izagorwa no kugumana no gutegeka utwo duce yafashe. Dizorere ati abanyekongo ntabwo bashishikajwe n'ibyo M23 irimo kugerageza gukora. Mu buryo burambye inzobere zavuze ko igisirikare cya Kongo gikeneye ivugurura ryihuse kugira ngo kibashe gutanga umusaruro, ariko izo nzobere zikavuga ko ibisa n'ibidashoboka kuko ivugurura ari igikorwa kirekire ndetse gihenze kandi gishingira ku gukomera k'ubutegetsi n'ubushake bwa politike. Moncrief ati abanyapolitike batinya cyane gushyira uburyo bwo gukorera mu mucyo ku bayobozi b'ingabo, bafite ubwoba ko bishoboka ko igisirikare cyabahirika ku butegetsi. Hanyuma ariko amakuru aturi ku Karere yavuze ko indege y'intambara y'ingabo za Kongo kuri uyu wa kane yarashe ku kibuga cy'indege cya Kigoma ikasenyera indege y'umutwe wa M23. Amakuru yavuze ko FARDC yarashe mu buryo bukomeye kuri kiriya kibuga ikoresha indege yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 cyo kimwe na drone z'intambara. Indege ya M23 yarashwe umutwe wari umaze igihe yifashisha mu gutwara ingabo muri Karere kuva mu byumweru bike bishize ubwo uyu mutwe wigaruraga Karere centre.
kugeza ubu M23 nta kiratangaza kuri ayo makuru. FARDC iravuga ko kurasa mu bice tugenzurwa M23 mu gihe ku ruhande rwayo ishinja umutwe kurasa ku bindiro byayo buri muri Warikare na Kivu y'Amajyepfo. Itangaza ingabo za Kongo zasohoye rivuga ko M23 ikomeje kongera ingabo n'ibikoresho mu bindiro byayo ari nako itera ibya FARDC. Rikomeza rigira riti ibitero biheruka ntibyibasiye gusa ibindiro byo muri teritwari ya Warikare, ahubwo byibasiye n'ibyo muri Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko Imuramba na Buronge muri teritwari ya Warungu ndetse no mu misozi miremire muri teritwari ya Fizi. M23 na FARDC baravuga ko kurasana mu gihe mu cyumweru gishize bari bemerejwe agahenge mu rwego rwo guha amahirwe inzira y'ibiganiro. Ndararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mapuro barandika banatwara itsinda ry'abari mu karere ka Yumbe muri Uganda bari mu mazi abereyemo kurambirwa gutegereza amabaruwa bimura ku bindi bigo basabye bayabura bakiyimura. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko ari umudirecteur wa Cyongore ko afite abarimu bimuriye mu bindi bigo nta rwandiko rwa leta bagendeyeho. Abarimu bamwe babwiye ikinyamakuru ko bagiye biyimura nyuma yo kubisaba kenshi kwera impamvu zitandukanye bakabyimwa. Hari abavuze ko bari barwaye bakeneye kwegera imiryango yabo, ibigo bikanga bakiyimura. Abategetsi mu nzego z'uburezi bavuze ko kwiyimura gutya bitemewe ababikoze bizabagiraho ingaruka, ariko ntibagaragaje uburyo umwarimu wimuye mu ubwo buryo azabona umushahara yari asanzwe ahembwa ariko wariyimurira mu turere basanzwe bakoreramo. Akarere ka Yumbe gakunze kuvugwaho akajagari mu barimu aho batiyimuye usanga bahembwa batagera ku ishuri cyangwa se ugasanga ari abahembwa bigisha mu mashuri atabaho. Ntanashingura ibirenge muri Uganda, umuhanzi witwa Big Eye Star Boss yatangaje ko adashyigikiye system nshya yo gucunga uburenganzira bw'abahanzi Copyright Management System iherutse kwemezwa na Perezida Kaguta Museveni. Big Eye yavuze ko iyi system yewe na Eddy Kenzo n'ishyirahamwe rye ishobora kuzakoreshwa mu kwikubira inyungu z'abahanzi aho kubafasha kubona uburenganzira bwabo. Ntibyari bimenyereye ko umuhanzi yubabuka Perezida Museveni uretse cyagurira Batarias Bubuye wamuhagamye kugeza ubwo ashaka kumukura ku butegetsi. Kenzo n'itsinda rye bamaze igihe bamagana itegeko ryo muri Uganda rigenga uburenganzira ku bihangano basaba ko rivugururwa. Muri urwo rwego bashyizeho iyi system kugira ngo abahanzi bazajye babona inyungu z'ibihangano byabo mu buryo bwizewe. Iyi system igamije gukurikirana no gukwirakwiza amafaranga yinjira mu bihangano by'abahanzi ari nako kubarizwa uburenganzira bwabo. Nubwo iyi system yashyizweho ngo ifashe abahanzi, Big Eye ntiyanyuzwe. Avuga ko yashyizweho nta tegeko rihari ribanza kuvugururwa bityo bikaba nta shingiro bifite. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikire muri Kenya. Abanyamakuru bakojeje ba muri no barandika banatwa Depite Sabina Chege usanzwe ari umwambaro wa Perezida William Ruto yasabye Justin Muturu uherutse kwirukanwa ku mwanya w'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo kuzibukira ntaruma akaboko kamugaburiye. Uyu mugabo ntiyacana guhakana Perezida William Ruto amushinja igitugu no gushimuta abaturage. Depite Sabina yavuze ko mu butegetsi bwa Ruto warihangana rya Muturi na shebuja ariko muza kujya ku gasozi ngo avuge bwose yirengagije ko nubwo bashwanye igihe byari bikimeze neza yamukamiye. Bwana Muturi wirukanwe ku wa gatatu akiri minisitiri yakunze kunenga Perezida William Ruto ko ntacyo akora ngo ace ubushimusi n'ubwicanyi bwa hato na hato bukorerwa abaturage bamurwanya. Uyu mugabo nawe utahinaga mu mavi yigeze gusaba ko avanwa muri guverinoma ivuga ko ikora kibandi niba abantu bagishimutwa abandi bakicwa nta rubanza. Perezida William Ruto nawe aherutse kumusembura avuga ko ari umuntu utagiraga ubumenyi na buke ku kintu icyo ari cyo cyose mbere y'uko amwirukana.